Naghimo ko carrot cake karon. Hello, good morning. Nandito na naman ako. Nanapod ko diri. So karon, speaking by karon. Dili ko magamit og kanang grinder kay gusto na ko medyo dagdag ko ang ihang pagkakuan. Banggoron lang nako ni kung may gingog carrot. So, hangtod unya. Daghang salamat. So, inani gyud ay magbanggo di lalim pero nakabanggo na ko mga kuan siguro na eh. Hawoy oy. Beto ko mahog gyud bangko awang gipatas kay mubo lagi na. Mubo babae, kamay babae. So di lalim day. Gusto na ko hard working sa akong carrot. Hindi ko gusto mo gamit ang itong grinder. Gusto na ko binanggod. Binanggod. Manggoron. Pero lalim oy. Haway kay sa bukton. Mga kabata o tiguang may lagot ang wiber ka. Paborito ba yun ako ng carrot cake? So, lagi mga gagmay nga di daog kuan ako ni diyan na ko kumugamit og grinder. Pangagay siya i-grinder. Di na madasa kung kamot banggo o kapila ko mga unod. So, dakit sa niya na po mga higala na yung buntag. So, na mag-andam na ko. Ako na i-andam akong kuan. Magbanggod. Una sa itlog. Itlog og ang oil. Og flavoring nga vanilla essential. Pahumot. Papa, don't preach. Two teaspoons. Hindi concentrate na siya. Kumban na. May papa. Vanilla essence and our sugar, brown sugar. Oh, ganyan anak ko gipang mix nga mga ingredients. So, siyang gamitan ko. Just pen right here. So, kine pang-ukay. Magamit na ko ay mixer. Hindi na madas kung kamot. So, ito na. Nahinay lang sa kayo ni siya hangtod din kaupan niya siya ba na si carrot cake. Actually, not so much sugar, but because nagyaw-yaw na pinakong popcorn. Papa, don't preach. Susugan ka na.
namin tubig. Lagi siya tibigol nga sukar. 121 ka. Gamit ang spatula. Loy ka magic ka. So, karon akong i-add ang flour. Kani flour na ni baking powder o sa pa mga kuan na to diha. Mga ingredients na tong uban. Mga baking powder, maura. Kaya ako nagdag ko ng mga cinnamon na nakapag. Kuan din na. Palit sa bana. So, I mix all together. Later on, the carrots. Carrot! Speaking by carrot. Kuan lang, low lang niya siya nga pagkakuan ba yun. Okay. So, highlight siya. Wait. So now add the carrots, grated carrot to our nagingon og mix all together. Cup na binanggod. Binanggod. Kaya naginunog lagana. So mix all together. It looks like this. Ngayon mo na niyang dagway karon.
naman ako ang fan. Okay. Next. Ang gurong pa yan ako hitabang kung bana o panik. Magbanggod pa ko mga dash. See you later. Okay. So, dili na akong tanan. Oh, puti. Are you okay? I'm fine. I'm just trying this. I don't know, it's not good. It's really so done. Schon wieder? Ja, wir haben ja Zeit. Magst du auch einen Karottenkuchen? Ja. Melissa, Ja. sie möchte auch einen Karottenkuchen. Komm ein! Was? Komm ein. Komm hier! Du sollst kommen. Sie hat gesagt, komm heim. Komm ein. Ja, Kim. Komm ein. Komm! Wo ist mein Krimi? Auf den Kuchen. Dann fähre ich dich wieder warm los. Come, Celine. Maybe tomorrow or the other day. You can? You can go out? Deutsch sprechen. Kannst du raus? Oh my god. Fancy. Franzi. Let's make a coffee. Then. Baby. Aber wenn du echt bei Nico angefangen hast, das war cool. Ja. Ja, das wirst schon klappen, glaub mir's. Okay, ich glaub's auch. Vertrau mir. Was? Okay. Du schaffst es schon. Ich glaube, wir brauchen einen Friseur. Das probierst du immer noch. So, let's go Merkst du das? Wow, wow. Hindi ako nakabili ng kiss. Der sieht frisch aus. So I just take this and this. Was war denn das? Danke für Schauen. Was Danke für ist watching. denn? Thank you. Bye bye. Das ist Handy.